Okey, Natasha, boleh tak kenalkan sedikit latar belakang Natasha? Okay, nama saya Natasha Najira. Saya tahun ni 20 tahun. Currently a student Fakulti Undang-Undang dekat Universiti Malaya. Oh, okay. Now we are in Bali. Kita dekat Bali sekarang ni. Boleh tak share dengan kawan-kawan kita apa yang Natasha buat di Bali? Hmm, Actually semalam sampai lambat sikit, so tak buat apa sangat. Tapi I woke up early this morning, terus saya pergi pantai. Oh, okay. So kenapa you ada di Bali ni? Okay, sebab I reach a certain milestone lah dekat Asia and Asia sponsor kat even the hotel. Kita orang stay dekat Grand Hyatt sekarang. So basically everything is free. Just shopping je on you. Yeah, so this is a 5-star treatment, betul Ya, tak? betul. Jadi at your Breakfast, age lunch as and a dinner. student, umur 22, 20. so 20. 20. Okay, you can enjoy a lifestyle treatment, 5-star treatment macam ni. So sebenarnya apa benda yang nak kena buat untuk kita dapat macam ni? To me it's not much sebab Asia ni produce a good product. I consumer and I juga orang yang promote. So apa yang you kena buat, you basically just have to promote a good product to other people. So tak ada cons. Tak ada cons in this business. It's all pros. You dapat 5-star treatment, you dapat a good product, you can make a lot of money. Yes. Okay. So what is your advice? Apa nasihat Natasha kepada anak-anak muda dekat luar sana yang mungkin sekarang ni struggle dari segi keuangan, okay, mungkin ada kerja tapi perlukan pendapatan tambahan. So what is your advice? Bagi saya, first thing untuk orang muda dan masalah orang muda paling besar is rasa malu. Kita kena buang rasa malu dan percaya kat diri kita. If you see an opportunity, you grab it, you tak tunggu. So contohnya sekarang kita dah nampak kebaikan Asia. Masa saya kat Bali, saya betul-betul nampak lah kan. Okay. So kita buang rasa malu tu, kita keep on promoting because we know it's a good product, we know the benefits. So kalau nak buat duit lebih dengan cara yang senang and seronok, then boleh join Asia. Oh, alright. Thank you so much, Natasha. Enjoy your holiday in Bali. So nanti next year mungkin boleh bawa lebih ramai anak-anak muda pergi ke Asia XM dekat next trip punya destination. Amin. Alright, thank you.